ko kore ke u whamalumalo atu he talamalo e whanua, lotu pe mai ako, pe ko whatapuheni ki he kilukilua o e iai mohono nau masani i he wawalo amo e universi. E ko whatulo watu ki he kakai tupu e whanuani te whito ki he matakari nana wala mo e nāpuri o kwa nautolu a e whanua ko Kenipela. Pea pehe ko whaapa ki he tahine princesi ko la tufu i peka tuku aho, ka koe e ki tala whikaulahi o tonga ki a Australia. O mea heni Kenipelani pea pehe whoki ono ka inga a ngahi haa ko toa pe kautau i whanua whare mata pure a kauta ki lotu pe pehe ki he tonga ko toa pe o ko mea mai au sia e tau whanau i ngai tapa ke he keo kolope ko e Polokalama ni ko e Talanoa mo e tautupu a e University lo au pe a ko i heni pe mo Jacob Pohiva Junior ke ma Talanoa atu ke o atu a e ne ngahi ongo pe mo ne ngahi Talanoa JJ ono whanau no ki e nau api ki e neako pe a mo e sipoti pe a i kai te uto e whaloloa te oanke a JJ ke ne kamata mai pe a tautoki hoko atai pe MALO JJ. MALO siwa. O whakamalo ki e ki ne tahu ku ngahi taleniti e sporti ko ni ko maku whanga male ke hawa honi o Talanoa o ku ki pale ne maua o e tau ni e su tomo e ki MALO. Mahalo abito JJ katake toi ki tātaha mai ho mai ka ke ofi mai ka koe. Iyo. Iyo tātaha mai ke ofi koe ia. Whamalo ka JJ ki e ne whaamu ke hao Talanoa ki e ono ngahi pare. Pe mou mea mai pe ki e whakatutua te ngahi pare a JJ. Pe mahalo ko e mea whika uloa ki ko e tari ke usiwan ki e mahalo ko e mea whika uloa ki ngai pare ke kane o JJ mo mea mai ki ai te u oanke JJ ki e uloa ki ke whane Talanoa pea ki ongo me hono family JJ o ma ki ongo mo family o sko yapa ko te tahokot le vai ki e ngahi i kuna mo ngahi achievements be me Arendale ti ko ya pe te tatoki hoko atu ai kata ula ki kamata pe e whai hao ki Talanoa pe ki o family ke mea mai ki ai ho iki aki ongo pe ki mami moteti mo ongo toko wa pe ta toki hoko at le vai e JJ ka sai te tuku at ka te koe MALO Ko ku whakamalo ki o ko ongo mātua na ula tau nau e lahi ke lawa wau mo Paula mo ku toko wa o aluki ako o veai mau kailelei i api o whakamalo ke o ku tamai mo ku whae mo whakamalo ke o ku tamai pako e mena hoko ne kamate taoni ne talangai ka au ke aluki kolisi ko ne ngoko Arendela ne talanga pe ai ne fe nofu veau i te lopi ake nofu me ku konga friends pane e ke mai ka au ke whainga ke whainga reita ke whai osu ke whema ke sai osu tomo o liki ne talanga au io whema ke sai ko sporti pane talangi ka au e sai o sporti ho aluki ako koni you know ho aluki ni o alo o sacrifice you know spending time with your friends o ho aluki e tu koni e saipe ho ako pe tok saipe ho sporti
And ospek ko alo ki Erendela, you know, I never look back from then on. Yeah. And yeah, ospek ko alo ki Erendela, my career started to take off from there. Ko hapere I aoni ke whakamatara ku pale mo mau e taoni. Yeah. O ku pale ne mau e kamata e taoni. Ne aloa o tau I ne aloa tau I wheu ia Kenipela. Ne hau au I ku division, cadetment. Yeah. Tau tā wha ki tau tā whitu. Kilo te au plus. Te au ki o lunga. Yeah. Pako e mene talanga ku tamaika au whangawhua ku division as the ton ke aloa o tau mo division a paula. Ke alo tau division o lunga. Os whea ia Kenipela as the ton ke ama tot ki Sydney. Pako e mene hoko ne mau ku toko oa a paula, ne mau ia kolona. Os pe ne mau ia kolona ne talang po e kiskut pa ia ke ta alo ki Sydney. Ta no for vema tolo recover, we have a rest. Os pe ia ne whemau ku tamai ke ama toki tau I wheu ia mea poane. Ne aloa tau I ku division, ne mau ne hawau, ne mau e koula. Ne talang ku tamai aloa tau e division a paula whangawhua ku division a au. So ne aloa tau I division a paula, ne aloa tau I division a paula, ne mau e Polonise. Pako I division a paula ki lalahi na tolu. O tau walu ke ua taha. Yeah. E ki ili whia wau ko sio ke kau tama fulai na tolu ia paula. Yeah. Pako mene, ko mea pe ko whai ke ai ko ki loto, ke ko ki lotu. Lotu ki e ki ne tau I ke mau ku iwi ke tau. Ne mau ai Polonise. Ko whakamalo ki e ki, ne mau e ku iwi. Os pe ne aloa tau ki e hawa a Australia. I suto. Ne hau pe au ku division. Ne mau aku koula. Ko e metali ko ni. O kia na fitu noa. I metali. O se o kia na fitu noa. Ko tonga it was the 70th anniversary in the Judo Association. Yeah. So it was a very important one, not only to me, but like to the rest of the people there who are competing. But again, ne alo pea tau I division mo paula. Ne alo tau I division paula ne mau ku Polonise. Pa mene hoko e ku tau ki hau. Ne tau mo sana pulahi. Ne kilo te au tolu nima ia. Te au tolu nima. Kako e kilo e whia koe? Ne kilo te au ua no pe au. Kai tolu nima, okay. Te au tolu nima ia. Pea papoko mea ne ki li whia au e nga mea fuma mawha e sana ne ki iloa mea ke whai. Pana talang pea paula, ko whakapalo ke ka paula ne talang pea ka ke owa I li whia, you know. I didn't want to waste my parents' sacrifice, you know, they just came here for nothing, so yeah. I wanted to do them proud. Pako e pale ko ni, a trophy ko ni. Ne mau ia ku a inga me Akapulu, e kalaku na ingoa ko Queen Blues. Koia, yeah. Ne mau au e pale ko ni, ko mene talang e whai ako e ku timi ka au ku fusai ku wa inga e tauni ko ni. Na talang e ka au ko e mai e pale ko ni ka au, ko nes ilo ia ko au ku wa inga prop, front row. Ne talang e ka au ko koe, I got the best prop in Canberra. Ko mei ne le ia ka au. Ko ne mai e ke mea ko ni, cause ne talang e ke au ke I should doubt myself, you know, have confidence. Ko mene hoko ne ia e traila ke filia ka o reita ke ta alu filia reita junior development tau ta fitu ka next year, and ne talangi ka au that he gave me this so I can always reassure myself, I can always back myself with the skills I have. But ne aloa o traila ki e reita pe ne fia ku matua ku fili reita au ke alu whakamalusino na tolu e pre-season.
Ja, pa ospen mennä kokone ja whakapale I ako. And I won one of the major sport awards, and that's the year 10 sports staff. Ai ko yeah. Yeah. I Arendela. O ne fu ku matua ne talanga tolka o ku, you know, I've come a long way since the start of the year. From coming from you know, having in New Zealand not much to having this much in a year. This Yes, yeah. It was a blessing in disguise, which I think, you know, the Lord has helped me a lot with that. And yeah, Aia koe upare koen ku ke talanoa ki ai, Aia koe mea waki uloa ki koe u achievements ia he Arendale, Pea kone hao koe ke ACT, ai koe Sydney Melbourne Nationals, koe upare whea, Aia koe ta toe aluange koe ku lahe o pito upare JJ, pa ku ke o se hanga eni o ki whakamatala I whakalukufua ke kakai, pa ku whaamure waini ke ta alu tahataha, kau Talanoa atu ka ke toe hanga, he na ke o se hanga peo ki ilere I whakalukufua mai nau tolu, Pea koe hange mo mea mai ke ai ka ainga, Talanoa pe he whakatonga, pe Talanoa he whakapalangi. Koe mea mahu inga ni ai lava a JJ ke ma Talanoa whakatonga. Pea mo ne hanga pe o whaifio ai pe he whakapalangi mo he whakatonga. Ka koe mo mea mai pe ke sai a bito pe rea whakatonga a JJ ku o ware pe koe ku ia ngai mea ngalo, ma alu ke whakapalangi. Kai JJ ta ulaki hau me ta kamata me ulaki pare koe na ke hanga to'o haka ne nai. Ai ke toi whahai mai ke kakai, ke toi whahai mai, ki furifuri pe, ke aslerei mai, ki tuai koe ne foi tuu au sai mo mea mai kai oi mo tau ka hainga. Ai a koe pare a JJ oiha, ke toi hanga whamatalai mai. Koe pale koni ne mau I wheu ia Kenipela. Wheu ia Kenipela. I wheu ia Kenipela. I heni pe, Aia koe pare ia I he ha. I suto. I suto, Aia koe toko fia na ke tau mo ia he fo I wheu I koe na. Na ki si wheu I toni koe mea koe tau in pe Kenipela ki si a Kenipela. E tau peo kautama ua. Toko ua, Ai koe koula foki e nai. Ai koe koula koe uloa ki ia, I o mo wakai mai ki ai koe fuafua pare ni koe koula, ai koe fuafua pare ni Kenipela e JJ, I suto, Io, Mo wakai mai ka JJ, o ku aset pe JJ hange pe hafu to a tonga motu a, o si mata I whangatua pe, koe konga pe e suto I tau wainga koe whangatua. Aia koe pare uloa ki ia JJ, Nas tala mai ku tamai kau, ton pe ke aloa o tau e division na paula. Ka koe division whena na ke tau ai? Koe tau pe au e division au. A koe, Ke te men tau tā whā ke tau tā whitu. Tau tā whā ke tā whitu ena. Pea koe koula ia. Ia, pa koe division na paula koe na tau tā walu ke tau wataha. Wataha. Ia, ne talanga ko tamai ne ki lifia au ki lalahe ka tamai. Iyo. Sai pe ia koe na ke o skoula koe hena. Hawange ai pare hono ua ke tasio ke ai. Koe pale koni koe hau ia me Melbourne International. Melbourne International. Koe koula mo ia, Ia, koe koula veni ku hau. Aia koe hau ia a Australiani. Ia, pa hau pea mo Kenipela mo mea puane. A Kenipela mo meri puane. Iyo. Aia koe hau eni, koe koula ane nai I Kenipelani pe.
Fe au isuto a Kenipela ni. Me he taha wha, koe taha wha foki e. Iyo, taha wha ke taha fitu. Taha fitu. Iyo. Pea koe toi koula koe ni aini ku whaha atu. Iyo. Koe fe au hia a Kenipela a ACT mo Meripoane. Iyo. He? Aia pea ke maurewa. Koe fe au hia a ACT mo Victoria pe ko Kenipela pe mo Meripoane. Kenipela pe mo Meripoane. Meripoane. Mo mea mai kai ka hainga, o siko no ta i koe e chei koe a Kenipela ni. Ta i whakatonga pe, ta i whangatua pe, kai ke te hato ai atu umai. Ko chei mono toko ua Paula Monta, ko e ongo tama whangatua, e pe koe wainga, koe chuto, ui pe koe chuto ka koe tau wainga whatonga, koe whahinga ene whangatua. Pe koe wainga na maalunga ia e tonga, na e pore tangata, ke whangatua ko hai e MALO. Ko teu koe ke o ke tau, na e whai e whangatua po ko hai MALO ke au ke tau. Pea koe toto eni ko ia o ku hau me he kau tama hako, koe hako eni o ka kai whangatua kau toa i loa i tonga. Toki aha ma Polokalama te matau Talanoa atu ke whangakui a chei e koe kau helo he toa mo e tau whangatua mo tolo tau mo e whananga hau, i tonga. Pa koe ni kuna toe hau pefo i afo koe as chei, mo mea mai hoi me kai. Ma o e chei ai suto koe ai ni Kenipela ni. Ta i efo i toka ua he whea au. Ko whea tau me whai ai chei? Tau e whai, Me whai ai, which year was that? The first competition here in Canberra. 2018. 18, taha walu ia. Taha walu ko. Koe whea au i honoa, ai hake me tari honoa. I need metali know the other one, Melbourne, Canberra. Oh no, koe metali koni nau tauni pen, metali koni. Ai ua ko ia? Iyo, metali. Ai hake metali ko Meripoane mo Kenipela. Ai taha pe ko ia. Ko nau me whana ko ki metali nui. Ko ia, koe osio no ta ia Meripoane mo Kenipela. Mo mea mai ki ai whea au ko ia, to e hiki haaki pe e chei ai ka koe toko whiha i Meripoane na mo whangatua, na mo usuto. Wha. Oh, e ki wawe ku tau ki e hau i mea puane. Iyo. Iyo, ne ki wawe ve, ne hau pe siana fu, ne hau pe o fusimai ki ia. Ko fusimai ko hiki haki pe o hokai ne wae o tō pe au. Sio, koe whakairifia e koe chei. Se koni pe ai fia. Se koni pe tahanima. Se koni pe tahanima ka matau te kia o min taha. Whatu ulu e chei ano suto i ai pea ai tama Meripoane. Pea koe toko whia na mou whangatua i Meripoane. Toko wha. Ta i ka atoa koe toko wha. Nā, koe tama ne tawau i Meripoane, koe tama tatau e ko tau i national. Iyo, ka kukuingan ki Meripoane. Na ke ta i ko toa toko wha. Iyo, ka ko toa toko wha. So hange ta i toko ua heni o mao e me tari koula i Kenipela ni. Ta e toko wha ai ko ne alato ana o ke whafufunga a Kenipela ni. Kamata ke wongo i rifia tai mina whai ku ne hanga ia ta ia. Na ke ka kusio pe maha ka pao nau ke itu, nau ki ai ke maki whangatua, maki suto. Po chei. Ke ta e toko wha o ke mālohi i Meripoane. Whakawhia au pito koe lau maari e to aia e ku ke hau ko ia me alu whakatamai ki noa ia holo whai e umea tai whiunga o ke hau peo nofo pe mo toko ua pa ku mo alu ene o hau i Kenipela, alu ene ko hau i Meripoane. Ai kange metari, ko hai metari hoko. Hai whai metari... Ko metari hoko ku koe... Ko hai metari kula koe nei i tawhaaki koe. Oh, mea wani? I kai ae. Oh, koe pronisi, koe mene alo tau i division Paula. Oh, pe ai hake. So koe metari koe polonise ene a chei i he whea auhi e whe. I mea puane. Whea auhi ta tau pe. So koe whea auhi koe nei koulai. Nei koulaia i ono tau, taha whake taha fitu. Pe alu le waia o toi tau i Meripoane pe he whea auhi koe ni i he whea auhi suto ia hono toko ua lahi ko Paula Monta. Ko ingoa peo Paula ko Monta ko whakatonga i ke Monster. Ai ko Paula Monster pe aku whakairifia whaka Monster pe ia e tai me usuto ai. Kai ke alu a chei hoi me ka inga o tau ia i he to ko Paula taha fitu ke taha walu. No, taha walu ke ua taha.
Ta valu ke hua ta isa whamore mo. Aruia tau ai, o tō lui ai. Soang, aia ke me tari koe te aia, koe bronze. Ka oku kei kaupe ia i he tika. Tika au pito, aia ke alu ko o whika tolu hake he tamai lalai. O kuke toi whairi fia ange koe whai tānoa koe nātu i te ia Paula. E kuke alatu ko tau he tō o Paula tolu. Na ke me mea o hake ko tā ia Paula ai. Ne fia Paula ai. A Paula, ne whika ua pe ia. So ko alu atu peka tei o ua Paula, siriva Paula hanau tō u. Taha walu ke ua taha. Ka alata tei ia me tō e taha wha ke taha fitu. Alu atu ia o tolu. Bronze. O ka tau ne pehe ka tama ko tau tā walua. Ia pako tei foki ko tamasi i lai. Musio mai ki ai. Pia to e talavou ka ku te kai ke whakaukau tei ke ano kau mea. Usaha kau mea tei. Kua kau mea. Kua girlfriend. Ikai. Ko kei tau tā nima pea. Ia kei tau. Oh, so ange kei tau tā nima. Te kai pe ke whakaukau uri a tei. Kei nofa mea tei he sipoti mo e ako. Sai au pizza mi tei o spea tau e tolu me hen ka matawhasi o sio a ki girlfriend, Io. Sai hao e ta me tari hoko tei ke ta hoko ki ai. Tali hoko ko ne aloa tau ki hawa Australia. Ku television au pe television a Paula. Io. Aia tau ho television a Paula ai koe hoik me ka inga ko a Paula Monster. Aia koe aina ke fiha o television koula ai pe. Koula na ke tau ai me toko fiha suto ko suto kamata ke uki ngai suto. Ne toko nima ka tolu e television koni. Toko nima fa feta e tei fa fia la. Ta e tei e toko nima hiki haaki katoa te alagreva tei o koula. Ko haina e wā tei ne siliva? Ne siliva sana ne kilo te au tolu nima. Te au tolu nima e waka ko tei te au wanoa. Ko fe au ko haina i fe? Fe au haina i fe? E national i Gold Coast. Ko Australian katoa? Ia, Australia katoa. Hoi me kainga, ko Australia katoa, an tau alu ben me Kenipela, tau alu me Kenipela mo meripoane, tau alu ke Australia. Ko e tā ien katoa Australian hiki haaki katoa fo i toko nima. Ne ospe tau pena e se kene Talanoa, e putau ki koula. Ia. Ne talan puta mai ka, fo wawe o tau koula, albo e tau television a Paula, whanga fo television. Peki taha mai ka, me lea ke mai ka, me tāno ke mai ka, ko ia. Sio koe Talanoa a tei, Pea maure vai koula, ta e toko nima, whakaluku fua, national ne whai he Gold Coast. Te alulewa tei hange peko ene i meripoane, o tau mo i he to o Paula, taha walu ke hua taha. O tolu a tei. Ko tei wawe ke ta iau e tai min, e ku fulahi ni ta kakai he suto. Pea toi aluia ki he to ki o lunga, o ne toi ta iai o tolu nai whika Paula. Ne whika ope mo Paula iai. Soang, alu atu pe ia, MALO pe ne ta ia Paula. Hao pe Paula, ta e tei meripoane mo Gold Coast. Tei. Wawa ke mate he tai min. Ta hoko atu tei ta hoko atu ke. Koe mea koni ne maua me. Tatari ke seke fui pare ko i puke i pehe. Ne maua me li ki o wainga me kalapua Queen Blues. Iyo. Koe Queen Blues eni mo mea mai kia kau Kenipela. Pea koe ne pare eni. O kuke toi alo eni ke li ki koe ke ko tare ni tiu wha fia koe ke nofo pesu to. Toi hoko ateni ki he liki, Ai koe pare na he haa he liki. Mea koni? Iyo. Koe hima ki e pale koni koe Best and Fairest. Ok, ai ni koe, oia koe aku ke tohi mai koe ni, Koe Best and Fairest, Sports Star of the Year. Ia, na koe Sports Star of the Year koe mea koni. Koe Best and Fairest, Aia koe lelei taha mo e wa inga maa taha. Koe pare ia koe, a ni pulu. To hiki hake a pulu, Best and Fairest.
Ko mo mea mai ki ai. Ko le lei taha, mo va inga maa taha, ko pare ia koe. I he liki, ai koe kalapu whē, koe haka blues. Queen Pen Blues. O whaatu ke Queen Pen Blues, Pea koe pare koe ni hoko koe Sports Star of the Year. Ko ia 10? Ia, ko ia 10 ia. Okay. I he aka pulu ai pe? No, ne mai na tolu ne whak na tolu pale ko ni kao ko menes ilo na tolu ku suto me ku liki. O ku pale ko mau me suto me liki, panos ilo na tolu ne filia. Oh, whakataha, ko mea me Arendelle? Ia. Ko Arendelle High School uia, ko ia. Ko te ai mai ki mua ki he. Mea pe ko ne sio ataka kai, ko ke mo koe. Puke peke nau ki lawe koe parena, ke he ne whakatahai e ne suto, mo e ne liki, ai topu, ai the best. The best and fairest, pe mene ngā i pare koula koe, pe kou tui koe fuu, ngā we lahia e chei kou fia lahi, koe great achievement, pe kou whambe e ako me ai tau whanau, nau tolu nau mea mai, nau whenga ngai mala sport, nau ki aluhaki. Pa kou tui kou atu pe whafofonga i me helo au, ki mua ke uhanga whafoke atu ka koe, ai kou fia lai, mo tala monua atu ki ho vainga mo Paula Monta, na e whoke Polokalama mo Paula Monta, a hono tau ke te ka ki mo ua Paula, ki ala Paula ko ki kumpanga. Kamata ke to e hau Mitiafaifio Paula ki whasesua Paula ke maane seniti. Koe ke maa seniti e Polokalama koe ni. Kamata ke whakaukau paanga Paula, whenga ki ke whakawhio mai ke tau Polokalama ka ote ke whakaukau paanga re wā, Kai ke koe mea whawhiawhia eni, ko chei eni, ko whiawhia apito chei, tau whiawhia ko ngā ko hongo mātua, Jacob pia mo Lavinia, na hanga o tataki mo tokonia ki mo tolu, pia mo eola koe, ni koe eola koe o me tari koula, koe prawns. Koe prawns o kuke mauia he alova inga i he division ki olunga, koe uola katoa koe ia, mo eola he akapulu, koe ri aki mo uia, mo whakamore ki ho taimi, ko mui talango fua ke tamaka ki ho dad, mo mam, ko mui talango fua ke api ako, pia kuke hoko rewa koe mo tolo koe, ki he whanau ako, mo tolo ke tau community tonga. Ka te uhanga whafoke atu, ka te koe chei, te ai hao ki lea peo, whaloto lahi ke tau whanau tonga, ki ho tou, pa ke hanga whamatala e mahu inga e suto, pia moe riki ke te koe, ke ta whaka osi aki, MALO ka wanga tukot ka te koe, O kusai pe e suto ka pa ko mea ku sai au e liki. Ne leau ke kau whai ako i suto i ko Auki National. Pana talanga tolu o ke sai ko e suto o sai ko e liki Auki liki. Pa ko mea talanga tolu kau o ki o kulahi paanga e liki. Ve kulahi paanga box e sai kau. Pa ko mea ko whakamalo atu ke ku ongo matua, mo ku whakamalo ke ku tamai, ne talangkao ke alu ako i Arendelle, pa ko mea ne kiki whemao ke alu ako i ako pana, pa ne talanga i kao ko, as soon as I went to that school, I never looked back, like, I was just say it was a bit of a blessing. That my dad told me that, and that you know, I'm grateful for what he made me do. So yeah, MALO. MALO abito chei ko fa MALO ke te koe i he taimi kon ku ke hanga tuku mai ke whahau kai ta Polokalama lava rei pe ko whamalo ki o mātua i e na o mai e whainga maari e koe ni ke lao mai ke whai tau Polokalama pe ku whakatawange pe e hoko atu o ngā i whainga pe ki a Paula ki o tau kete
ke hiki ai pe koe ha mala ko ke alo ai ko mala ko pe koe suto pe koe liki ange ke sa ia ngai ko ha pe mala ko ke sa ia ai ko mala ia ke alu ki ai koe sa ia ta ha fia ta hange pe ko te ngawe ke te ngawe ko ke te fia ai tun ke te no fo lo ku mi ngawe te sa ia mo te fia ko ka ke ape me ke fia ke suto al ki suto fia liki al ki liki io no ape ke ko ia ko me ma hu inga ko tu i neongo ngai me ako to ko hai me o ke fia ai ka pai talatu e mo pi al ki he ka ku ke fia ko he ko me ko te ke va inga ke sa ia ta ke fia pe ko ngawe pe ko support ko me ko te ne o me le la ko ke te ko so que taimi kana ke suto ai ke fia ai porque sa ia porque ha bueno tau ke eliki ke ngo hange ko ki la hang fia mo ke sa ia ki la na ka mata ki la ko fia e liki ko mene filia reta au ke au whakamalo sino ngona tolu pa ko mene os kamata na to ke ke kau ke alu o kau e whakamalo sino e division a Paula e grupo a Paula ko mea ko TV ko au ko Harold Matsia ko H above ko SG boy os kamata na to ke kau ke alu ko upper grade which to me is like this the Natalan Fako ko H it's a huge honor to go train upper grade. Ia ko mea ko mahino i suto o ko nga quality le leia i ka te koe pa ko hau ko ke liki o te ai nga quality pe ko nga le lei o ku si o ke ai ka fai ako aya ku ke os fai le lei he o tau neongo ke ala ke pe ngata o tau ni ma ke hawen ke foi malai ko hange pe how for journey you move from one destiny to another one aya ko wa man ki he pa ku siora ka fai ako pa ku ke to tupu ka ala hi foke aya ko me ma o nga pe tau he mo ilelei tau he fiti tau he me koto kai me alelei ke malo isino mo me fai me koto ape ke puke o la mari sipoti mo ifa sipoti mo fa sino sipoti ka ko fa malo te a me ke fi tokanga ki ai chei mo me mai ka chei ka pa te a me ki to tokanga ki ai ki mo apata tok fa osi ke tuan pe ke ka kiti na fonongo mai ke whakapa ke mo matua ya whakamalo ke eki na lahi o lotu ke eki o whakamalo ke eki o kai mea lelei malo siwa malo abito chei pa ko ofalaet ka te koe te iai pe taimi e te hoko atoa ta Polokalama te utai ka Paula ke ma Polokalama mo Paula e taimi koe ki kaloa Paula ua to whenga paanga e haurewa pra ka pau e to ki lai wa Paula ko tu e whenga inga ta Paula ke to e tau Mitiafaifio ka mao faat mo chei ka te koe Paula pe ke siwa ko ni ko si tahaya e whanau ko ni tangata pe ka tangata pe ne toko tolu e whanau ko ni kai ka nau tu fefine nau tangata pe ko Paula ko siwa ko siwa ayo ko whaingoa mai ka te au ko mai ka te au ai ko siwa ya e ako ya mo vori polo kai ke ko ngata anga ia ma Polokalama ma ofalaiat ma lot ka timbuton mo mea mai mo hanga tu fate ma Polokalama te ma to ki fenga ke tu share ka mo mea mo timbuton te mo mea mai ka au o va pe te mo lava waka me ma Polokalama mo chei ke nga fenga pe tala monu ko to pe ke ako pe mo sporti a chei ofalaiat malo avito